mon sang sang atanga INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu zong zong te in zain chibai levek ule okas ni som pasari ni lai ni ania dama in om theu kan be sei tuntum chu Myanmar lam chanchin langsar zual kan soi thuak anga thuko chang tlem kan soi tel bokanga atop thlengin in lo ngai thale theu don nia Sakain region Kalimeu township huam chunga PDF camp te pakhat chu nimen khan menong hlana sipai somnga velin an lu chila rifle silai pakhat le smartphone telin bungro then khat an la azia lo le ang rengot mai kale PDF second battalion a thu soitu pakhat chuan ral thuam le mihringa an tam ne dewawanga tlan san tamai ni ina soya an thian te ne na be le an tum lain mino hlana sipai te chu an lo in sa seng ta ni ina soi mino hlana sipai te chu an kalpa in le eng su khobula lo na thok mek mi patni an kap hlum ringota le eng su khwa in ni an hal zui bok chumi hnuwa PDF lamin in hor khoma be an tum lain an lo wak bo le man ni in an soi Sakain le Mandalay zom tu Irrawaddy lui chunga leando Yadana Bung Bridge Sakain nai lama tukindar riat vel khan inka na te naw deu achua ka sipai pakhat athia midang pani in hliaman tur ni in chulam omten an soi Sakain region pale township in pin thi khwa piuso tri kem chu Myanmar Royal Dragon Army 4th Battalion 10 nimin tlai dar rukle chan vetanga dar sari inkar khanan ka pa ral thuam lian musom thum le panga lion mang ni nan soi piuso tri member panga chu an thinge ni nan soi ani tase township kan pau khobul loka voin chomadar somvel khan People's Liberation Army PLA tele menong hlana sipai te anin ka pa sipai paruk an thi ni in PLA lam chuan an soi PLA te hi tase People Defence Force 6th Battalion 10 an pui nia soi ani voin chonudar khatvel atang khan yinma pin district huam chunga om kin khwa an ti chu PDF an om ni nan ngai amoni sipai sual lam chuan helicopter pali mevin an kap le a khwa tlan chu san thei mai lo mi zavel an tang khang mek ni in an soi le nga la engtin nge mon omzel don ni chutia helicopter an ka zo chuan sipai zavel thona tangin an da nia soi ani bok a khan pa in do na chuak om soya omlo na chungin hetiang hian man la le ni kin khwa hi kani township huam chung chinruin lui kama om ania July tha khan sipai ten an lo khal to nge nge a tuntuma hetia an kap le tamai hi PDF an om tak te poni mai thei boke Makui region Yisachu township Yisia khwa atanga ngatayo khwa kal menong hlana sipai te chu tukindar kwa vel khan PDF ten an lo lambuna sipai pariat an thi ni in Yisachu PDF ten an soi tin Miang township trechi le netat kho inkara nimen okas ni som paruka menong hlana sipai te an bom na huna khan PDF ten ral thuaman charbok Sakain lam kan soyang thau khan Makui region Yisachu township ngata mio khuapo voin chomadar som vel khan sipai le piuso tri ten silai ka puaka in thau sa chungin an pan le ta a inan hal le nual ni inan soi report petu ina soi kan riat thei chin kha sipai ten khua an suwa samlai tak thil ania wangin chiat na thlendan engma soi chiang theilova ngata mio khua hi in zaruk vel omna ni in khomi pui tam zok chu an tlan bo ni in an soya tlan man lo an omem thi an omem tiero an soi chiang thei mai bik lo okas ni som pakhat khan he khua hi sipai ten lu chil to in khua an lo rok to a bike som pakhat an hal cheto Makui region Chau township wet ba khua piuso tri ho tu te nu pa chu nimin tu khan PDF laminan da tha a pasal zo kan da that nuin anu pui zok chuan sipai te alo phone mana
ti chuan sipai te chu khua lutin civil mi an hmu rem chan ang mi somli lai an man ni in voin khan an soi Karen state kokari lama chuan KNLA nam sipai te le an lam tang PDF te DKBA sipai do pol te tang khomin minong hlana sipai te nen in do na na satak an neya minong hlana lam chuan teng te po an hol chuak le ni in voin khan an soya voin tlaidar nga chhovela tang phei kha chuan ti tak thla kin an in be ani minong hlana sipai te hian ral thuam lian an kap na sa hle ni in an soya chanchin kalme ka ni awangin naktuk lama thu chiang deuh zawk a om kan bei seidon nia Rangoon le Mandalay lam hi kan soi ngai meu lova PDF te an chelawe mo kan ti mai theya an che ve reng thowani soithin ang khan khop William lama hian mian ji noi renga tlangram anga in do na lian tham deuh ang chi hi a chuak ngai lo deuh chuni ma se ni tin mai hian July venga bomapuaka mi chumi zatan thi vengla lan kap hlum ti ang chi hi chu a om ve reng thowani Nizan po khan mayan kong township number 3 lama ong te di yik ta len tun ma vice president te po lo thok to general ti ha tura chen na in bula boma puak le a nimen pia lama te nimen tuk lama te po khan township ranga hetiang hi a thleng ve renga ni Myanmar chiat sum hlutna tla niam talutuk hian PDF te tran puina angong ve lo theilova PDF Paul Chen khatinan soidan chuan tun nu hi chuan tran puina sum hi dollar angin an dong hlei thei talova anram Myanmar chiat thlirin an don angai ta a ral thuaman leina la chuan sum thleng ret asan em awangin Myanmar chiat chuan engma ati thei thin lo ni in an soya chuba ka ral thuaman leina lam hian Myanmar chiat hi an lo dong thadu mangto lo ni in an soibok Dimosu local PDF tele marlam PDF pol sang nena tranpuina pethin tu te po hian sum hlutna tlak ni ama wangin tun ma ang khan an tranpui hlei thei to lo ni in PDF ho tu then khat chuan an soibok minong hlana sipai council in biak na akal pui hi a hlo tling thei tak takangem anram economy hi engtin nge omzel don ne Sipai Council in biak remna tia pol sang ho tu te nena anin muthin hi ramchung le rampona politics lam chanchin ngai ven tu te hi chuan an ngai ven reng lo theilova nikum sang ni le som ni le pakhat thu nei na pong lak nu khan group sangin in biak na om thei dan tur zonga kong a in hon lo hi an thlir verenga SAC hian ramchung group sang somni le pakhat zinga pol som nen chia tuna hian in ka hayan lapuang theyani chung zinga tamzok pol tamzok chu tunma po sipai do ngai lem lo an ni ve reng bok sipai sarkar le ethnic group sang te in biak na hi ngun taka hanzir hian pol rilru ai ma in mimal rilruin munalu tamzok thin ni in achik mi te chuan an soya adik mel viau mai entirnan kan hnung mai thla khan thu nei na pong lak tu min ong hlana chuan RCSS te SSA le UWSP wa nam sipai ho te a hmu khania mimal takin anin kom thei hlomani Sian State Army SSA te le United Wa State Party UWSP te hian andin mun so nge tumin ma an la chove meka abikin wa nam sipai te phei hi chuan China thlop na an mu tha hle le ngala heng ho le kan soitak pol sang te le minong hlana sipai te hi anin mu thiam riawa ma se tun la ya minong hlana sipai te ne na in kap thin KNU te KIA te le CNA ti ang chi ho sipai do pol tamzok hi chuan tun na ya in biak na ne ya po khan tel po an tel lo hrim tin sipai council chuan NUG le PDF pol sang te hi in biak na tel lo tur blacklist ada ve to boka PDF NUG le committee representing Pidong Su Hlodo CRPH kan ti thin kha khang ho te kha sipai council chuan terrorist list ada a in biak na an tel rem ti lo hrim le lama heng ho po hian sipai council hi
terrorist an ni an ti ve bok remna kong zon na akal mek lain kan hnung zun thla khan sipai council chuan karen rama rong tak takin hmala le a karen nam sipai tele pdf te tan chuan thilung chiat thlak tak ani nam sipai te point min ong hlana sipai ten sa kho in le lo an lak sak le omnan an hmang mai thin te dem na thu an soi thin boka tuna phei chuan anin kap le me ka ni an ram chanchin kalto han thlirin ethnic arm group sang te hian sipai thu nei na pong la kemo party chak ber nld malak ne emo hi an ngai thu tak viu ngai lo ni te na langa tun tomero hun liam to zong ai kha chuan athua dang deuh viu maya arm group tam tak zinga pol claim zok hian sipai thu nei na hi an do dal ngar mai thin zok ani tin tun ma tanga voin thlengin in biak na hi om thin tak ma se a minga ti ve mai om ze nei tak ngai lo alo ni thin boka chuwangin min ong hlana remna kong zon hian om zia nei tak don lo in biak na remna kong zon na anti hian thil ti tum chi thum akeng tel ni in an ngai zoka hetiang hian soita ila in rem du na tak na ya malak na hi a om lo tlukania thu nei na an chel nge theina na an nun ron na hlia khu na chuan lama an mang mai thin ti alang chiang ta hle adot le a chuan in rem na kong zon an soi rual hian NUG ne na anin kar ti chiat dan tur ngot sipai te hian an ngai tu a PDF te le ethnic arm group sang in kara in ngei lo na chitu an tum thin ni berina lang chu kan tlang ram PDF pol sang CDF te zinga po hian a om tran ni na langani tin apathum na chuan leilam ba ka tho na le van sang lama tanga tanan la ka an bei chiam thin hi arm group le PDF teril ruti nuala do kan kil pui thei tura an malak na tektik chikhat ne na ngai thei bok Myanmar economy hi kumsang ni le sompariat vela tang phei kha chuan a thang chak viu maya komina chuan a thana top ta ni in IMF chuan an soi maro chu sipai council hian thiam taka thilatia foreign investment lut du zonga ma la kemo ma nia mal tlat lo zonga ma lak thiamero chuan be sei bo thak chu alani em lo ni in an soi bok IMF in a chut dan chuan Myanmar GDP hi zoite te chuan a thang ve thova ma se agriculture product lama anin ngat na salutuk le investment claim talutuk te sum hlutna tlan niam talutuk te hi an har satna berani ati nikum khan anram GDP mason na re chuan 6.8% lai a thleng vea an sum inflation rate ro 4% a dingani tin an GDP atanga 2.7% deficit an nei bok komina ero inflation rate sang ta hle maya oil man ato em mai boka heti chung hian Myanmar man na thok company engemaw zat hi chu an la om ngei don ni in IMF chuan arin da na soya Myanmar hi thatakin kal se chuan an then om Bangladesh ram ang thovin puan than le nitin mamo tho chuana ram ho satak ani theyani ti in IMF chuan pese na sang tak an la nei chewa maro chu tiang hun chu rama that hun chawalo om turani tak ber hi tuna hi chuan Myanmar economy mason na hi stagflation din muna a om ta ni in mithiam dang te chuan an lo soi ve mek stagflation ti om zia chu mason na om to mi lo din mun soina stagnation le sum hlutna tlan niam na salutuk inflation ti tong kam terem kho ma tanga lo chua ka ni a nawang lutuk sumin hlutna nei box silo kan soi fo anga din mun chelutuka wanga ram economy chol top soina ani berang chu Myanmar rama po hian Facebook hi social media zinga manlar ber ania Facebook awang hian min ongla na po hi a chelei thelo ti ila adik ve viau thowang sipai council chuan Facebook ti to patum mek ni in thu thanga oma aya social media platform siaman tum meka mithiam tenan boi pui mek ni in zomin tun chuan soi eng platform bernge tiero a soi chiang lem lovani nakina chuan Myanmar mi te hian Facebook po hi an khoi theilo mai theiani hi
nimin pia khachuan min ong hlana sipai zala yan thia nimin okas ni som parukero thian tlem le deuh somni le pakuan thi ni in khetet media chuan a soi ole khati zong kha tun tumata na Myanmar news tlang puile thuko chang kan an ti chhuat thei chu ni a ngai khatu zong ten atok thlengin menlong ngai thak sak thina in chunga kan lom ple ni